Gospodine ministre, vodnik ima poznačava sa delom sistema za upravljanje vatrom koji se koristi za rad na vatrenom položaju. Gonjometarska rektifikacija ordinata nepoznatih tačaka. U sastav kompleta ulazi gonjometar. Gospodine ministre, sastavnik Bojan Vučić, glavni sastav. Na nadmorskoj visini od oko 845 metara. Gospodine ministre, gospodine generale, gospodo generali, gospodo. Na početku ćemo... Treći. Gospodine ministre, artiljerijska osmatračnica posebnuta i spremna za dejstvo. Marković Dušan, komandir komandnog voda. Ćemo da odredimo cilj? Izvolite. Da, možemo, evo, da promenimo. Znači, u odnosu... Evo ovdje hoću da padne. A gdje je iznad vrtača. Vidite. Aha. I tu treba da padne. Cilj! Morava ovdje. You